Hola, bon dia. Avui passarem la llista des de casa. David, com et sents? Marc Escobar, com et sents? Eric, com et sents? Sergi, com et sents? Carlos, com et sents? Héctor, com et sents? Danae, com et sents? Emma, com et sents? Amaya, com et sents? Lillet, com et sents? Laia, com et sents? Marc Vázquez, com et sents? Toni, com et sents? Saranys, com et sents? Jo em sento relaxada. I ara pregunteu al pare o la mare com se senten i si teniu germans també els hi pregunteu. Adeu!